chairman wa district ya Ntungamo hamwe na DC nibo batongwizeho umurimo ogokora urwuto rwa Rwamanyonyi Kijubwe Kabasheshe omwizina lya Ntungamo district local government hamwe na Uganda yona twaza kuronshinga oruguto orwa Kayonza Kabasheshe orukwisha kubana urumaraho miliyoni z'ukwika 9 cyo kubanza Honorable Vincent eco washaba akaguto kahirwa rono bazakakora kandi kindi na naho bagenda nabagira bati ubuguto butaho makagabanda ko bakwata naho baza kwahura bona hagarike bahakore hagira hata hatebekana ekindi nyenda kushaba district engineer ko kumwatushomere bintu kumukwenda kubitkorera akasente karuho mazima nimbashaba mutatuchipura mutukorere byenyine ebitushemeye kubana tukorerwa waranze chipapura chona misache ya maniti na utwine maramu wale bo ruguto rwe na hina hitwina hari kubi munonga at least kuri hari mu sport maraming tukamanya ngo hamwe twahareka bwe sete zabanje konka handi hagira aho batamaramu konka twarrawa mututi misache ya mani omwaka gumwe wasiwefa nzagaruko mu office yawe tikukarenga gutaka amizi gataka shoga karutwara Mathias Ndufuna DC wa district ya Ntungamo nagamba ngo baza kushara n'izindi nguto zona ezo mugombora ya Kayonza kureta karachi stage yiza gukora kunuye abegombora nabo bino mwogo gwabo inesente zutubahereze za road fund nawe cyo babino guto bwo kushara byabamba kikoro gwiro turuguto rwa kansara turuguto rwa chairman nimwe abakurura bamwe konkanso wangu twatanise nimwe ebyakwa birumwe bishobere byo nabigireki biterere kandi turi maintaining ninyende nguto nzimare utakachebera 30 y'ukwezi kwa mukaga abwanyuma kurwo kwa mukaga kira cyo mu kwezi kwa 8 za kuba kiri mu geraki mu rumogondo orugutoro noruza kumaraho sente miliyoni 9 kandi abatura bashabirwa kurukozesa je okutungura entasiya yabo omakura gandi abatura umucanga ca Rubirizi ndabasima ubujanja bw'endwara zamisho ahirwa rya Rugazi ebine byijaho bwanyuma yo kuhebwa ecoma cyo kucebera misho zorerisho ndebe mute kandi kwihabare icombe cyo kucebera misho inamba y'abantu ni nyinji munonga abo kuba buri izoba tukutandika ibiro bishatu kariba abantu barindire nshanju ibiro bishatu byo kwa 5 kwihobwe buri izoba ni abantu batari hansi ya 20 kandi abantu bine bizibaruka ko kwikaha ushanga abinji bona bineshize bico butareba beno borura miso ohura ngoza mbara otino kutandikira konkata irwaro gito rya Rugazeri ko kwijaho bakucebera bakujangwa gamisa nago kusomezibwa ningashi nago koraje nago kuragurura kucira iwale skwasira kati as per now tune abinaka ho hamisho abatachweza na munomu nababijana bakura kandi ko ku community ziri abantu bine buyambo kubasa kugenda kubashomeza agamisho abahona nibagera ngo bacetengo buhwezo bw'ebyome bindi inkecho kusharaga rubindi kebera abantu okureba oburundi bwo kureba wabwenganaki aho kuba hari abantu bari short sighted hari n'abandi bari long sighted national government nayo kubatire choma nayo tuyambe kugira ngo bakugire choma ekibasa kusharira biri abasakaba bakejebire wa mucebera utamusiga umuhanda ukamaka bakora kataramya ndicanga ukati n'isako rwose ecoma cyo kucebera misho ekirya hirwa reri kikahebwayo omwami Vincent Bamuyaga or director wa RIPA ekitongore kitari cya government ekigenderire ku bingo bworo mu Rubirizi okurabira mu Burisa ahabwa TV West and Elias Ritugusa na Onesmus Ndianabo.